Oh yes, twongeye kubashimira mwese dukomeza kubana umunsi kundi, by'umwihariko wowe ufunguye iyi video kuri The Drum Africa TV. Kora subscribe ni mutarayikora, ubundi dukomeze kugenda tubana umunsi kundi, ubona ibyinshi cyane tugenda tubagezaho umunsi kundi. Pa kuba mu Kinyarwanda mwese turabasuje cyane, by'umwihariko kuri ubu ngubu tugiye kugaruka muri amwe makuru cyane akomeje kuzamuka hano muri rusange muri sport, mu gisata cya sport, by'umwihariko ku mugane w'Iburayi. Ikipe ya Real Madrid iri mu bibazo bikomeye cyane nyuma yo gutakaza imikino ibiri ishize, by'umwihariko mu mukino wa Cadiz muri shampiyona ya La Liga ndetse no mu mukino wabahuje muri Champions League na Shakhtar Donetsk. Kuri ubu ngubu ni inkuru mbi cyane, aho umukinnyi wayo, kapiteni wayo, uwo nta wundi ni Sergio Ramos, bivuga ko ntago azagaragara ku mukino bafitanye na FC Barcelona El Clasico izaba muri iyi weekend. Muri rusange Real ntago ari Ramos gusa ushobora kutazakina uwo mukino, hari kuko harimo na Kizigenza ukina kuri kabiri, wo nta wundi ni Dani Carvajal ndetse na Eden Hazard. Ibi ngibi bikomeza gushyira mu bibazo ikipe ya Zinedine Zidane utoza iyi kipe ya Real Madrid. Tuzaba tureba uko bizaba bimeze, gusa ku ruhande rw'ikipe ya FC Barcelona nayo ishobora kuzaba idafite uwo nta wundi ni Gerard Piqué umaze igihe kirekire muri iyo kipe ya FC Barcelona kuri Clasico ya mbere ya Ronald Koeman utoza iyo kipe ya FC Barcelona. Muri rusange reka byose tubihanga amaso uko bizaba bimeze. Ubwo mu mutima defense w'ikipe ya Real Madrid mu gihe Ramos byaba birangiye bibaye confirmed adakinnye uwo mukino, ni Eder Militao azafatanya na Varane nta gihindutse muri rusange. Reka tuve kuri ekipe ya Real Madrid tunyarukire ku mukinyi Edouard Mendy, umunyezamu w'ikipe ya Chelsea, umunyafrika umwe rukumbi ukina muri Premier League, umunyezamu ariko by'umwihariko Edouard Mendy rero nyuma yuko mu minsi yashize umutoza we Frank Lampard atangaje yuko uyu munyezamu ari we nimero ya mbere w'ikipe ya Chelsea, bigakuraho urujiro rw'abavuga ngo Kepa Arrizabalaga umunya Espagne umaze iminsi akora amakosa muri iryo zamu rya Chelsea. Yatangaje uwo mutoza we yatangaje yuko nta gushidikanya Edouard Mendy ari we nimero ya mbere mu ikipe ya Chelsea. Uyu nguyu Edouard Mendy yaje gutangaza amagambo avuga yuko nubwo yaje muri Chelsea akahita yicaza umunyezamu Kepa, ariko badafitanye, nta mubano mubi bafitanye rwose, dore yuko ngo bakunda no gufashanya kubaterana ingufu cyane kugira ngo bakomeze kugenda batera imbere muri rusange. Uyu munyezamu w'umunyasenegal w'imyaka 28 Edouard Mendy yaje no gukomoreza avuga yuko we yiteguye kuzahagararira Afrika muri rusange, ndetse muri generation nshyashya y'abanyezamu mu gihugu cy'Ubwongereza. Nubwo tasobanura impamvu nta banyezamu babirabura bakunze gukina mu gihugu cy'Ubwongereza muri rusange, ariko we akaba yaje atajya mu ikipe ikomeye nka Chelsea. Yavuze yuko agiye guhagararira abandi banyezamu b'abanyafrika, akababera ambassador, ubwo no kuvuga kwitwara neza mu ikipe ya Chelsea muri rusange. Reka dutegeze turebe Edouard Mendy umaze gukina imikino 3 muri iyo kipe ya Chelsea muri rusange, aho amaze kwinzwira igitego kimwe aho bakinaga n'ikipe ya Tottenham Hotspur. Ngira ngo mabyibuka ubwo Chelsea yanganyaga igitego kimwe kuri kimwe na Tottenham, ariko indi mikino yose ibiri yaje gukina na Crystal Palace. Ngira ngo mabyibuka nta gitego yatsinzwe, ubwo Chelsea yatsindaga ibitego 4-0 no ku mukino wa Sevilla muri Champions League uheruka Edouard Mendy, aho Chelsea yanganyishije gusa ku busa, yabaye na umukinnyi w'umukino muri rusange, biza kurangira naho nta gitego atsinzwe muri rusange. Reka tuve kuri Edouard Mendy tunyarukiye kuri Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo wongeye gusangwamo COVID-19. Uyu mukinnyi benshi cyane bari bategereje ko agiye kongera gukina umukino wamuhuzaga na Lionel Messi, iyo nayo yindi ni El Clasico, ubwo yari ari mu ikipe ya Real Madrid. Birumvikana kuri ubu ngubu Cristiano Ronaldo abakunzi ba ikipe ya Juventus bari mu gahinda gakomeye cyane, dore yuko uyu musore akomeje kwitabwaho n'abaganga, ariko byamaze kuba official. Cristiano Ronaldo ntabwo azakina umukino uzabahuza na FC Barcelona mu mikino ya Champions League yo ku mugabane w'Iburayi muri rusange.
tuvuye kuri Cristiano Ronaldo reka tunyaruke ku ikipe y'abakinnyi 11 muri rusange bitwaye neza mu munsi wa mbere wa UEFA Champions League nkuko twari tuyigezaho muri rusange. Abakinnyi mu izamu harimo Sportiello wo muri Atalanta, iyo ni ikipe yakozwe na UEFA poekwa cyangwa se muzamashyamwe yo ku mugane w'Uburayi UEFA muri rusange. Sportiello wa Atalanta umunyezamu n'uri mu izamu, Angelino kuri kabiri kuri gatatu muri Leipzig, mu mutima defense harimo Romero wo muri Atalanta ndetse na Gomez wo muri Liverpool. Kuri kabiri harimo Kimmich wo muri Bayern Munich, umukaseri w'iyo kipe ni Junozovic wo muri Salzburg. Imbere ya hari Coman uca ku ruhande rumwe, urundi ruhande rucaho Tete wo muri Shakhtar Donetsk, no Ansu Fati kuri numero 10 birumvikana nka playmaker w'iyo kipe. Zapata rutayizamu wa Atalanta ruhande rumwe yataka ndetse na Kizigenza Lionel Messi wa FC Barcelona muri rusange. Iyo ni ikipe y'abakinnyi 11 bayuma b'ikipe ya UEFA yashyize ahagaragara muri rusange. Nawe ufite uko ubona wowe wakora iyo kipe y'abakinnyi 11 by'umwihariko uremeranya na UEFA, tanga ibitekerezo cyawe muri comment ubundi dukomeze kugenda tubana muri rusange. Umusifuzi uzasifura El Clasico yamaze kumenyekana, uwo nawe ni Martinez Moneyela, uniwe uzasifura umukino wa El Clasico, umukino ubutegerejwe n'abantu batari bakeya kuri nosi muri rusange. El Clasico tuzayigarukaho mu makuru yacu agiye atandukanye ari imbere, tubanyuriramo muri amwe amateka yaranze El Clasico. Gusa wowe icyo tugusaba nta kindi, kora subscribe ubundi tukomereze kugenda tubana muri rusange, ndetse unaduhe igitekerezo. Ngewe ya Mugisha Emi Calvin, hasta la vista.